kaget lu. Iya, kan jadi ngantang ibu ngantang gak ada. Baca aja boleh nih kanji, jod lantaran kanji jangan canika. Mohon boleh kesenian wayang topeng Sriwut Jari, heboh. Baca aja boleh. Kau nih kan alam. Kenapa saya maksud panjenengan cara nangulati kesenian wayang topeng Sriwut Jari? Ini kamapan. Kenapa maksud kami bocah mapan? Duduk teratur dengan secara rapi, bener lagi sisa rena jareta. Ini nyaman nama apa? Makanya sore panjenengan panika tanisan mulati tengku setau mona kaki puna panjenengan jareta panika sebut kukian kana sebut uang pajau. Tuan gula ni kabon kambon, kamah ni kawan. Mon kasampan lepot kangian ngalak papa pakai dunia. Tak ada orang setuju cangkarekan panika seneng ngulati kesenian angsa setong sampai lupa dari seperti kakak lakuan paling kasih
seserbuk godananya karang kumaritis sapejana paling kaelang karena besar aku hebat dari besar perkosongan ikutnya wayang topeng seribu dari ingin langsung serangan bapak ini desi tapi masih boleh kata-kata pasukan yang mana baru serbuk cabuangku nak anak negara ini raja yang kaya luar biasa monirasa rekanjangan dia dan kabel dan kenalopot monirasa ini batu son ngoreng pada tangan mengalir yang jauh motor itu lokawopot di main aja jauh sini aja lokawon let's go nape kagak pada nabi kacak coloknya nabe hai bosnya goyang kok nape gitu iya nyaman keluar oh tuh titi kabur dia gila pun iya sana toh kilir 6 bulan ngadepi kerja ala siang kerja tengah malam tak jago aja oh iya beneran ada numpak ajaran bulan mah cepet dah nampak aja yeah yo kanca bedene rame bede tatiku reno pajere cek jerena tali pelkan sing ore kalenger bah hai buduria is biasa anak jaran mun kalenger kok duwe pakane semprong jat bene tutul sia iki marah bodo jaran kalenger bodo tudul colokon iya hai bahaya ya mun kalenger tanda boros kudu ae menemui bu bentetes bene cintul iya. Coba boleh kalenger gitu. Kalenger. Makanya jadi setok pas kok kobekan buru. Ontong tak anggu ana. Saya nggak anggu naro iya. Makanya ambusnya mana jalan-jalan ya. Ini kok jalan nabe. Ada nyaman ada jalan Ponorogo cet bahaya. Ya Rasulullah, ini kok jalan Ponorogo. Iya bucok. Iya. Udah ini kok jalan Ponorogo. Lajak nabuk Narogo, lajak nabuk Ponorogo Narogo ya. Ya, bisa kok maksingkat. Buka. Oke, ini kau terbentur bento. Iya. Sabar obi. SN lara Lai, kau tak kerja tadi. Lah. Lah, kok mondero berarti kabar. Si aja murah colok. Are jemu lewon. Aja mau apa? Temon. Berupa wiki. Telur wiki. Teloloke. Amper lo yang mana? Iya, kayak di mana kerpakan jeraka. Lah. Lah kok. Ada lah wedhus. Bocik enggak nak jari are.
Ari aga rujuk sagale maratelas Ka kerpada nare ngatarhem tageran. Tina sabu ibu dian begini. Oh sabar. Bener apa? Iya, bawa cekak ira. Nggih ada kon ada. Cek kokon senalek jambi. Nabe Kak Petro. Si, bok narantar do mama lolo. Ayo tak ngiding kabar Kakak Petro. Apa? Tak tahu ningku televisi. Mulai tak tahu ngangungan televisi. Hari ya wongku andi taretan tak ngangungan ke alek na mule bode Jakarta norok KDI. Josis si tolong nangenge di kakak Bapak nangenge. Ya, kira galu colok orang noro KDI. Ada apa? Orang saya noro KDI, orang nggak terkenal, tem ganteng. Marah kau tempa noro KDI. Robo tak bisa ditiup orang, sepenting suara mendukung. Sih, mulai kok tak tahu ini suara nabok. Nah, segi bebule lagu siapa dulu? lagu siapa? Ona Sutra terbayang-bayang siapa si nyipta? Orang ciptaan apa nah? Siapa si nyipta tanya? Makanya dia ada yang tak tahu dia. Guru Andi na Ona Sutra yang segi bebule neng layar televisi KDI. Yang gue KDI. Oh, lagu nang ini kok terbayang-bayang. Rumah. Tak tahu ngiding. Mulai. Oh, kok nang burung ya? Bocah tak tahu nih televisi kok. Marah Niko. Rumah. Nostalgia masa berpacaran yang tak dapat ku lupakan. Cecek ngerja colokan dia. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan. Jadi terusan nama panjat. Ini kok ngapain terusan nak? Iya. Dan ini ngaji. Ya yuk. Habiru ya alimo ya mobit ya hadiru ya alimo ya mobit ya hadiru ya alimo ya mobit. Ambu colok nah. Mobit. Colok nambu. Sia. Colok. Kenapa Si jadi? karangan Ona Sutra. Ntar kaduana ser colok mbak. Nggak ingat yojeng nih toh habi malam magelapate nanya menletek. Anu jadi akibat ke Jakarta masuk ke KDI wana. Nggih. Mau nengak ke Joria. Ya Ria mah. Caca tak jenggo-jenggen dengan. Apa? Apa? Gule bukan mulai Apa? mencari pasangan, cari background. Siapa kira-kira sih bisa mendampingi gule kangki menari neng layar televisi. Televisi dah kok sih. Nabi Televisi wana televisi di. ada na gule televisi. Iya. Bantau saya repot. Nabi. Petro, Oke. walaupun tidak terkenal, ajulanan ke daerah-daerah jauh, Oke. tapi mau urusan artis dari Jawa Timur, perbatasan Banyuwangi, langsung pusat Jakarta, ke semuanya artis Petro kenal. Siapa kira-kira artis ternama pendampingan bule, pendamping bule? Penamping apa nah? Oke. Papan atas, Siapa? Inol, Mona. Muna jolon. Siapa? Inol Muna ya, Inol ban Muna kan jauh nah. Karena bule Mona Iya, Inol. Pak, ani kong pacet mada tengah inol. Niko sejelas malam sanonto bekerja sama Ben Handayani Rekod. Iya. Produser Bapak Joko Mulyono. Iya. Macam-macam depak pesta datang inol mabut beli kan. Telepon ah, Pilpul ngalah HP. pilpul Sih, telepon kok pilpul lah. ke HP hui. HP. Oke. Halo. Iya, nah begini kok. HP colok Ada nang HP boceng ngacan. HP, mata neng. Ini kok HP. Iya, Nah, pengerka. mereka. Oke. Tak tahu kia kok mereka. Moca Ericsson benne. Benne, Moca Nokia benne. benne. Merek kembona loklat. Mak bodoh HP caleg kok nang kok. Boci udah. Bosya ke HP wana ya. Kalau tikan. Telepon mon. Ya. Halo. Ya, halo. Oh iya, Siapa ini, Pak? saya Petro Penting sama siapa, Pak? sama Inol. Oh, ini bukan rumahnya Inul, Pak. Di mana ini? Ini asrama 514. Asrama 514. Tina, tembak kirak. Mak pak, salah sambung ini pak. Tina, mak kursokur nomor itu terting tentaran tembak kirak. Jarang buat nak kaburu, makanya lopot mejeta.
Udah. Halo? Ya, halo. Ah, ini siapa nih? Siapa ini, Pak? Saya Petro. Mau apa, Pak? Mau berbicara dengan Inol. Oh, maaf, Pak. Di sini rumah sakit umum, Pak. Enggak, tak sakit tabu saya dak. Ih, memang udah tengah bulan sekali. Ya. Area beli ke HP gue masih kencok, HP ya sekali mak rosak. Mau pun aja ben Inul tak usah ngiket-ngiket telepon. Nah, umum maki langsung arah ke MC di kan. HP lopot mana? Sabut? Ya, sabut akak. Arahkan HP. Para hadirin yang terhormat, Mon melihat dan kuring kamu emat. Durato saya keteraja terlole kor kenyang. babudukan malo lo colok beran. Colok nabung mat. Colon mbok nah. Para tantarikan saja. Mon aula balotan beribu je kau tak batin dek kajian. Yang kini ketemu dari rendah kau udah mulia. Oh, ayar yang dusonan MC ya. Caremet ngok kamu nah. Kontrak pun Pak Joko Mulyono dusonan ya. Pegel lagi. Dina bulan langsung penyanyi penari merangkap MC. Iya. Jeren mata buru keluar. Oh iya bener lah. Iya. Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gomak nyengir orang ngocol salam dijawab saya tak jawab dosa. Pak Jeti hari ngocol salam minta jawab saya tak jawab dosa. Tapi saya mapan pengocol salam. Pengocol salam enggak jering. Maksudnya orang keksor. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patek. Ayah main muka orang keksor. Mbok dilema keksor takar malah korvin beruang. Iya, deng sedeng wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Amma baktu. Nape? Ari abeni walima, amma baktu tolok ni. Wah ini gue jangan-jangan. Oh ni. Hadirin, hadirin, bagus. hadirin, Bagus. hadirin, Terus sakit kalau nah. Tepanya laju hadirin driveran. hadirin. Malam ini wayang topeng Sriwedari ditutup untuk sementara waktu. Bagus. Diskors sementara. Betul. Diganti dengan penampilan ornyet. Orkes. Seraja. Bose ornyet. Ini. Bo lah nemu boy. Lah jangan apa lah ornyot. Ya. Malam ini sengaja kami mendatangkan artis papan atas. Mbak Inul Daratista. Yo. Lah tompes rakale. Iya, papan atas. Jeri ya rawak nasi tak kira hong malohongnya lagi. Papan atas. Mantar kabule tika. Kan tika kan sini pun Inul. Oh iya telepon nak tapi kan mbak nasinya lagi. Ya, ini kau beni Inul aslina. Apa? Karbitan nasi keluar. Suruh akan bucok. Beni bucok kanan budu. Akun media kau tempare. Bocik nang orek. Sih, bocik kain Inul nih ulah. Ani kau mau cak nabule beni Inul. Siapa? Coba. Akun media mau sengre. Apa yang nak songkok kiri ya songkok nak. Masuk kok. Ya di atas sahabat tri. Loh. Sih nang kiki emas tolok naya. Agari nap tolok namo sengre. Si akil lah ya lah. Boy. Jago kangkut tanana. Sia buat nanti lemar aja dah tak ya kau je dah berapa bulan buat lah. Siapa? Kiri ya, oleh Bukan buat boleh bulan apa ini kok? Sino? Bulan antara ngabit gini kok. Apa? Amin tiap perkara nih. Si mama manis. Iya. manis. Mama manis beruang jadi. Tak kermara batu kira kan. Ya. Mantap kok. Eh. Apa? Kalau peti kamar kok. Ya samres berapa? Iya, Bu, nama ngawur ngen. Iya. 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 Iya kak. Si wati naule.
Iya, peset pokang ah. Ya remet enggak. Sih, manis. Manis. Giliran lo. Ya. Enggak jua apa sih kamu enggak? Nabe. Mak pada inol songutan. Uci Ko beni ino. Siapa? Si bini nagerundang. Bawa gerandong. Gerandong bener gerundang. Nabi gerundang. Iya, Bu. Nah. Hi, bulat. Ya, nah, bagian. Bulat caca ada pasrah ketika ulon. Bok nari lemar area seragi katia. Ya, maden tare coba diminta boci ulon mesti. Cuma jalan. Ya, hari ini takut hari yang caca. Dek. Ada. Kalian mau ngajak entak cenok. Ya, hari ya. Coba kakak korban elok ini. Emang enggak jadi bengkone kotakan tak semak kabubuk. Mak kalor tiba-tiba. Enggak dia, enggak ada paling datang ngobrol kapur urus denjo. Ya, mata kita berak sepur gitu. Bocil. Ya, bocil gitu. Dek. Adik siapa namanya? Coba ber acak-acak akhir tak Kemana? dia. Buka. Dia, sama dia. Dia. Ini kok dia? Egilis. Ale punne dolem. Dulu, tunggu lu. Apa? Ayo, mak bodain mana ya? Dia mata ger kalora aing ra. Tenteng kok, habis lagi lu kok. Paling songkok nasa sawon ah. Tepok kok. Siamal. Aduh. Kalatenan. Bocek lu Ya, boci ulah. Tak terbau beken apa nang mentok. Iya. Api yang siapa? Nyanyanya. Boci ya. Pian aku jok pian. Iya. Api yang siapa? Nyanyanya. Si berikan pian lang geroreng. Saya Petruk. Bule Suliwa. Sia Suliwa. Bune Suliwa nang Dharma. Suliwan siapa? Suliwa tukang kangkong itu. Nah. Api yang nyanyanya sikru. Petruk. Sikru. Petruk kok sekro ya. Petruk bener sekro. Itu cingmi ya siapa nyanyanya? Itu Bagong. Bagong. Iya, gong. Yuk, gong. Si truk gong. Iya. Nyanya saya. Nah. Tahu cing. Oi, budu encen aliran nanya mah tahu cing. Bapaknya siapa? Mama saya tahu co. Iya. Embuk saya yeng cing. Kan makanya kalau rapat dengan budak sokong. Iya, soro akan takar marah bebanyu nih. Saya dari negara Tionghoa. Tolok bau. Ya, takar ngerok, cak Tionghoa ya. Boci ini kok. Boci karya. Ada apa Petio panggil tahu cing malam-malam tak kipit? Malam-malam tak kipit kan? Malam-malam cacipik. Iya, ada apa panggil saya malam-malam talimot? Asaraan sajon. Asaraan mencacipik. Makanya saya panggil Taucing ya. Saya perlu tari dengan gayanya untuk mendampingi adik saya Bagong. Begini cing, saya tidak sengaja panggil sampian. Sebenarnya tujuan telepon ke Mbak Inul Daratista. Bagian nakalor poten paria. Tapi bagaimana ya kadung sudah? Apa kira-kira Taucing bisa meladeni saya untuk tari background semacamnya? Amburan. Tolong ngaburan boy ya. Si enggak ya. Gong. Saya nyanyi bita dangdut bita gencang kempul madula bita India hibikahi. Si India hebisahe. Sia. Cing, kalau kamu bisa lagu India terus disalin bahasa Madura, bisa. Yuk coba tiru ya suara saya. Monggo go. Sawon
sama hina sama nakare sore Wah, bener sur aja gimana? Ditata ya dong. Coba Cing salin bahasa Madura. Nyi uwen nyi ramina tane tanah mistur. Iya, mistur ya. Itu muara minar ya. Sayang jak bicang, yo, kecil sayang jak bicang ya. Nggak bisa? Saya pulang ya. Dah pulang. Dadah. Dah. Dadah. Kompas wan gede. Bulat. Ini rabot kalau saya rabot muana degi. Mbok nata kadang maret teng tidak keluar ruah. Nih, kok biang siapa nih kok? Ari yang betul. Kole. Nih kok bene lambuna tahu Cing. Bonera. Nih mama entau jumbuan budak nih kok. Jawaban nih. Tapi apa sih kan udah jadi rumah semak benar. Mula marani kok si seneng pes wah. Bo, mak seneng pes soko nami tak nangket katana bener kadin. Wah, tontin. Tintotin. Tontin begini. Bo, tinton. Gila lagi. Sajudu temuan. Nih kok ngapain tepes lemes nih kok. Bo, tanang aja bukan ku. Iya, apa set memboda jera boda segelak kadang-kadang nyamak gua nah. Masih orang India nih kok masih. Rio. Iya. Jera. Atau bahasa Indonesia nih tak bisa. Tak bisa, coba tak bisa aja. Tak bisa jawab gini kok. Tak bisa aja. Inggris tak bisa. Mari gini kok. Iya, gua tuh India. India gua tuh. Tapi gua tahu. Bisa ulah. Sia-sia. Yang mau bisa santo lah. Oke. Dek. Tung miri bakiri meituce kirakna. Apa ya dia? Gelak bule si ajulana aurok gelu kakirakna. Iya. Masakian museng ya. Dek. Meituce kirakna dusion dek. Apa? Mari aurok kakirakna sarung becek kendeng itap sion dek. Kemir Andrea. Bo, nata gena bo na. Ngapain? Singkat dengan secara langsung. Berema? Tanpa berbicara, langsung joget nyanyi. Ngerti paling kakar bulan ini. Iya. Lagu apa? Lagu nacak nabok lah. Lagu anu nabe? Parlo lagu burua. Gambus nabe? Apa? Gambus. Bo gambus bisa. Berema bo na luar. Lagu gambus maraniko. Ciri khas pertama. Iya. Mandolin namain. Mandolin apa? Mandolin ini kok gitar kene. Oh, gitar kene. Langsung kira-kira 50 senti. 50 senti. Ya ada koros ibu di pentul. Boma pentul. Nabe? Baru model lah daun baru benih pentul. Kuramon lagu Gambus mesti mandolin. Iya. Samunya gak ada. Berema. Nah nih kok. Yuk. Boleh bisa lagu kurang. Coba. Biasa ke? Bunga melihat Ria. Ani kok boni tegeng mandolin nih kok. Oh mandolin. Iya colok nata bere ta bentar ya. Cak bulan melihat es kok. Es. Bah. Elok nah. Si alat kailong ngata tangkeun moseng rea. Kok mandolin nih ka korak-korak tegeng es nih. Sampai semerapa? Kenapa? Ya di Marabo mandolin namanya tat caletat. Ojo na berema? Ya, tada tat caletat ta mandolin udah biasa. Ya, Oma Irama atau pemain gitar, pemain melodi pamunya nabe boy bisa. Iya, pas tapi tak ngeding teka Omai Ramamunya tat caletat mandolin aja ya. Iya, jadi kemudian tak kali.
Penyakit mandolin jir ya. Iya. Niko pas suara masuk lagu. Suara masuk pas. Magadir, Magadir. Maafan ya jadi seneng. Magadir, 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 Magadir. Tong pasti dak kawan gede. Tong pasti dak kawan parlo. Jadi kamu Magadir. Kita kawan nah. Nonton gerak tahu kan Magadir. Magadir tak ada Magadir ya bodoh lah. Ya. Tinangan gue lagu India gue. India langsung. Meski lagu buat coba mula ngerti dia lang mbak. Iya. Tuji bikato ye cana sanam Sanam Yar kutahe biwana sanam Asanam abyaha tikaha jaiham tiriba unemar jaiham gapat Kato ye cana sana Kiar kutahe biwana sana Oi Abyaha tikaha jaiha Tiriba unemar jaiha Tuji bikato ye cana sana Kiar kutahe biwana sana Abyaha tikaha jaiha ya sok bentel-bentel kok labu Iriba umimar jaiha Tuji bikato ye jana sana Sanam Maafan nih kau kan benar ya. Waduh Woi, coba semak Ngaletek awalnya La 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 Sengat La 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 Ake Mary Of Nifere Hilmira Ya Deveri Oh Merah Ikan Sabustera Jadere Safetedi Meria Konia Kutere Yahei Osporani Logitoniku Tuji bikato ye jana sana Kiar kutahe biwana sana Yuk Abyaha tikaha jaiha Iriba umimar jaiha Ji, Noraji Ji, macet larang aja Ji Nurul akan centong Noraji baru Noraji kamu mulai nurul akan centong ya Noraji antara nurul akan buat ganja antara akan centong kirana Kang Getro apa Kagule Kak Joko Mulyono minjem mobil lah wilayah mulia pun orang India jadi
Pak Joko Mulyono. Nggih. Bujur ya tak mobil Pak Joko Mulyono bude-budena. Mobil lah bodo. Bodo. Ada ji mulia ji. Sak. Wah boli tau cingre. Tina na. Keluar boleh beruang jere. Salena bak nah. Ana pe? Goreng-gorekin kegele kan nang duri. Nggih. Cek seburu ramararia gorekin apa neta kerta temo. Oh, tak kerecet gula. Bok nah. Gue acem aku. Paling nyenteme ro. Kenyaman nang niku deh. Romayo. Ate kan ke cokok. Iya. Asampung de episode sebekal deten. Iya. Penting sanentong ngadep gelu ka Aromo buat kakak garing. Iya yuk. Robana kakak garing andi informasi. Iya. Dari 414 Premit. Oke, Yuk. Yuk. Secator mangke